nilitum nang litum panang ke hang alam bang non nili introduction bang ke pupo atumi dik angbong ilitum tribal atum alidar phan labangso BJP sarkar tribal alidar phan ka suppress akam non claim pikla alang litum election high tech pen tribal atum han ke lang un akam si non jasemet claim ilitum alidar pronop dole aphan alang lita la DS company aphan Kazironga long ingle pothar bate karbetum ingleng pothar putapu ingle pothar along DS company atom phan longle jorsi suri achiri jorsi non hadak 7-star hotel kapikin ji ko account ilitom tribal along le karbiang long along le sinang thilo lata tribal along le schedule 6 schedule area arlo alang litum son ke claim ji ajakong abe constitution ateng pe athema la ke ilitum tribal atom phan jong he sita ilitum duk o meni along li tum ବ୍ୟବହାର ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁମିନି ନନ ମାକେ ସେଟା ଏଲି ତୁମ ଉନଜି କେଦି ଲାଖପି ଉନ ଜିଆ କାମ ସି କ୍ଲେମ ନଂଜି ସେଟା କପି ଉନ ଲଙ୍ଗ ଲେ ଡେଟ ଜିଆ ଫାନୱାନ ସି ନନ କେ ডিএস কোম্পানি তো লଙ୍ଗ লি তা পাচরাই সু চিপ লা পেন লা ক্লেম নং নি পু লা সোন a scheme en nang ni pu pen a job rabha tuma wrong si ha kamrup district ang bong boko na thuki dam to wa Halo dakta auditor rabha ili to malidar pan arrest that kasa press ay silo non lapen non arrest asiti nang lilo ili to ma Samson Teron legal secretary law secretary APHLC lapen Riso Teron ili to Borjan homosti CC committee president la alang lito mana lo nang pelil alang litum hala solar project binang ne pu ili alang litum ka chesong ke Japon po ilitum anta chesong dun no alang litum ka ke Japon po alang litum mata non ka RSG alam sido lapen tribal leader dum han an nilitum phanan na RS por kom la pape do clip ala monusmriti long ke to ateng hala bamun tu monusmriti long ke to ateng aking a room si tribal dungin donang jik pada ketok halo sorting si non na Assam government BJP government BJP sarkar tum non da si claim lason da taxi lason ke claim dia phan ilitum along le ilitum a lang roy anta irrigation project ka pe claim long le det dia phan khiti ka pe claim long le det dia phan ha amriana thu adim ko pumayong te kharakunchi po adim lapendak fuloni longho po adim lapen ha NC Hills ta lapen along kaprek ta dak singhason ang longa mata ingchin ki phur akarbar claim amasi ilitum allo alang roy andang kapekring hak ya kam sinon claim bo itum hanang piduk ya pan ani ki puke 1000 none 20000 amuni tumhan employment PG pu la sona a project pe kon na sigi unji lama lagi tumhan apa chope lagi athema hadak mikir bamuni pu longta la son dakta si solar project don hala dakta 1000 none pilone sakodi PG pu lo aman non ki pige karbia phat inut bet lata sukida apos ana inut bet kelong nun apa anut ka prekta we hada abang aprikta om OE halada di karbia tu ni inut bet kelong karbia rong non ta ala Nogam district karbia rong la som si ili tu karbia tom phan ke claim tribal tom phan ke claim jasemet karbi tribal tom phan nang lang un elo athema ili tu IMLA tom anta stooges ason no stooge ku thang be nun prong chot anok la tu thang da lam kan ning ye du ye ke tek to ma vela ke hai ye to ma vela lasi lason pinchong si ili tum phan nang ke dong het
na suppress ili tumhan na piduk muchot dia kam si claim non la an si ni ninje po ason kapre appoint da dolan non ili tumambong do dung head pu Bikram Hanse ke hai do David Kathar do la pen Ibrinus rong hang do la pen Vidya Terang do alang litum ta paninge hurana non amat ken ni lila so point na bang la an si ninge po to prangsi karbiang long media tumhan an kami kardon bazir iglo nili uthot nili ton putun thut kan tung bangla hen lo pronop dole lapen aditya rabha alang litum lake inu tribal leader alang litame missing khai same ilitum kar bietum longle ke chapa jok ni phanda me nang chi song du aditya rabha tame alang li rabha akhe woi pits tame alang li tame menang an missing dum long ki sung tiwa tum long ki sung kapre ki sung long dome alang li land defender hisa longle phelang ka cherai nang ji ko long make alang tum kar jak dun weratum lasi alang li tum phan illegal aron repen ki arrest bor I det labangke nitum non kachari ko ma government mate himonto bisa sarma kachari a government phan nitum condemn alang li tum si longle phelang tribal tum phan kapa jogning tum ke rai nang ye tum alang li tum si government kachari lo alang li tum si longle pata kapa jirning tum lo alang li tum si longle border dispute ame kapa jogning tum lo sita alang li tum longle kapa jog tribal tum kapa sung bang kapa jogi kali non bangke government tu masih Adani Ambani tu pan longle ke chahodai sak kam se ikle tang de la solong tribal leader tu government ke claim ki chok silong dodun clip nang poma megjang dun clip nang poma arju dun phong nang poma langdun ding nang poma hala mangel tu arju dun du lasi labang so illegal arrest himonto bisa sarma government immediately chi withdraw nangi lapen alang litum pan a section pabon be pinpen latum land right activist pipnak alang litum longle phelang ka chisong atum alang litum phan non number case pen withdraw at sea release nain ko si itu kupon chu lal lapen adun thu kipu thung tung bang la hen lo kar biang long along ilitum mate ensil pen bang rumpet MLA non bang trok dolo lapen non session do bom la sita ilitum session lo bang trok MLA pen tame kar biang long lapen NC Hills tu maki sung alam hadak tang rajai dun tegang bede piniani border interstate border alam da ningje dun hai wang we inter district alam da ningje dun hai wang we lapen dak kar biang long aki sung sai ka chutiki tu maki sung ben chenglo lapen non voreng war sai ka chuklem bom tu bainong gelong le alam ben chenglo ka du wela tu ningje dun hai he lasi nilitum kupon loje non ke do bom a budget session along rame tum thek pon long lo kar biang long la pen de mahasab ma de NC Hills sapan ki me sen a package ke wan pidun bangke ni tum thek long le de ki thek thulong bangke ki do teng sik shidul along le tribal tumarong kachukim tang along le hala bang so long le Adani Ambani atum han ke pek ya sai bang selang tum klem pinil tum kaduk weda chini ke kar biang long a district one of the largest district in Assam lapen lake agriculture district us bang hokon dak sok tame jat le chuti kitame thenghe chuti kitame parogyan phong tame jat le chuti kitame agriculture hin bang sitame agriculture aphan ke a budget focus one with it ke one two bang ke Adani Ambani hada feasible kali a project sil tum long lage PSP project palm storage project non son thara kunsi long son thara kunsi itum non pulon de itum pubom no dake kar biang long bong dame amri homosti bangke non ma ke project exam do adat arwe ka duk vitame balance do bom la sitala so project wan de philo bro tang de hada inglong arlo ang hu non ki kongbong bi lai hu ke pawela hada non kang sam do apir the ke silong sono vedar ka dak long lelo lo tang ke itum han messenger mal so project lapen non ke do bom ala dak tiwa tu so ka chutiki hesere ka chutiki pensela tum bang non chu bom lo sitala so project nang bi kok pelo tum pilo ke long lu sika non ala litum council tum kaningje jumeo labang so 27,000 crores a project long phi non ke wanji do layong sidam lo tang de
บางสุริอิงก่อยอาวุธแรงวัดไซด์ได้กลงจีบุษลังตุนปักลังอารีละส่วนทักท่าโปรเจกต์นี้ตุนเทคลงลูบิ๊กเดมนั่นตุนเทคลงลูไฮโดรลังปีไฮโดรพาวเวอร์เทคลงลูปีนี้adaอาวุธแรงวัดไซด์บางก้อนลูกเกลงดักตละส่วนทอดสิบลังเตเดจิมาน้องเฮจงitu masar jong kalau mikir bangunnya lo hadak kar bielong le ciri pharo ke thom dukai long le so kachutri ki along le creepy duck eviction claim pi death ya dak solar project ayur tu company tu bidang lo hadak goreng warsai bangkan lo long tu inuwe lanta security ya sakuri belum de komal lage agency tum sikipi temporary amaselang li claim dun bom lo Cikluan Tom Trok bak claim dun lo dorong halong li ong bangsa kuda cikan kan agensi itu bangsa kuda dorong halap itu nasi lah son sih itu mana pincong di nasi askov kini dun teklong li lahai project kewan kan bangke lahai project kewan ke latum thang dagali election aprang lahai hui atangka cuan et lo nasi non ke job je ong sila itu rong li nang ci sila tu company nang pipan body England pathar mate England pathar lo dak itu nalo kuhora tu DS company itu phat haladak longle jur jobosti pe not Assam government unketek haladak 3 generation lo adewasi itu lo karbi itu lo missing itu lo hadak saya jukiki isi generation lo more than 3 generation lo haladak longle itu ngechuklen non la tumpan without any free and private information consent of a pimpen da hotel lang bijiku pachini ne pimpen hearing the do pame me pen ichi dam bo ite ke lake illegal busni tu lake thang da gali tribal tum han kapat duk je pa apa bir je pan la government tu claim busni tum jom po lasi ala da DS company tum han da me aron ravens ye claim non solar non palm storage project thara kon che long da me hearing bidam lo hala da hearing gi bi bulo tante ladak harakunci lapen amriara do anatum affected atum ha pangrum pam mesi ada hearing call nangi hearing call pen labangso project alam than pam meni english alam men than che chokche khomia alam men than che chokche tiwa alam pen karbi alam pen tok jir pen lip let pen pachini pam mesi rapat pachini ni sida ke damtang a hearing ki bieda mangke ada bidam nang tang so silitun thailong hang a proper formalities awet hang tabi ko situ teklong nildun ka chini dun ke lak pli hala da inura rong sar pantang ka lolo hala rong sar bang pharo isi ni mune pangrum ro hala anjui phuilo hala in public hearing sida da ke to ka tang ke la tu minus long to ke more than 1500 participants took part in the hearing sito kalima sida hala to bang pharo isi bang hokke bak ching room si hala dang anju kuilo lan la pa hala so hearing phan lo la bang pharo isi an joi phan lo la pli company atum poisa rong sare kam nang lo hala so si lo la si free and fair gali la tum claim itum ban forceful la kam salang tum claim ko asi ni tum hai che don dekhe ni tum che song bom ji la pen Himonto Biswa Sharma government phanda mini tum bachini tum je land right defender land right activist tum phanyong si nang le tum nang pang phek bom nang pher nang ha bom non son illegal arrest claim bom bulo tangte an su se kar biang long and sil ka che song ke tu paksin tu song ni si ini bachini ko lamthe sinanga jigna kohora longta longle company han pidet pulo he lapen lason thak thak si difu area long ang bong hat din ne 10 din apang isi alo disiare bandar isi alo plan rong pokebra isi ni kupini alo han kupilo la so arong ta eviction that pen company han dong ki biji putong council atum kamat hama la so lang puthak nang lihin pen kupilo jong dalu ke gonong alo abang ni litu masal lang long arju long la so pula puthak propose reserve forest aso puthak bode ase ajak long reserve forest kapang hutang an ka restore ni bolam dalam tum ningje bini assembly long da so lam wang lo gar biang long MLA tum dudun kli ningje dun wang le ala minister la lam ta thak mo beden lo bang ningje dun wang de ma alang itu mu pu bang ke rong ra tu ingnam gi priya da jo ingnar la pen ga pre ka tum do thai de lo rong wang ra lo kusi kali mati
la son si pini house long reply la si minister bang pulo a district tin na methang a district forest long ka restore to ya pan kam si claim mo to si order pilo la pen prabjin pen kar bia rong kwan ma forest artu ke do ke eviction claim ban ke order na klan da prang la chini lor sita Iltum kar biang long la ke sik sidu langkang arlo council masih foresta kacari aja kong da pier lo lapen itum karbi ha India angkang pi benelang da me parliament ong da papaset lo je forest right act itu mana aja kong na pier lo tribal satun forest lo ki du aja kong da pipon lo hemi du ke chukim aja kong da pipon lo sita alang litum bang ke mangelak li government da ke mangelak li forest long jongsi tribal tum hem chukim luk lo de la bang so rong eviction ke claim jilang so son lapen dak rong email rong teang ko da dung head before dung head rong bang thir la son eviction claim ben non pilo claim hang claim play jilang so pilo claim hang claim play ultimately bang ke kar bi to mate tribal tum rong chukim ana rong bang freedom seraraksi company tum ban hand over seraraksi pan selang tum ko body si claim lasi la bang so tribal tum ban a rights ki pitang de danta kapadu long le der pan state government tum ke claim bom make nil tum che fight dun ji la ke rat pani tum ar chap dun ji musim tum ba chini ko la ingnar ka pe do ji ta ma jat si forest pe do nang ji si claim pute hala thara kun chi ta forest luti hala dakta ko si ji freedom akang e do lama along ho anda forest sai selo anda pilo freedom ya akang e do lama lapen hala solar project hala khot long ta forest lo ingnar ge do hala ke ingnar do be ge dim lo opisi ge freedom tu ilang hala ge 11 corridor la ge non le tam ta ingnar se tong ya ta ke son si vi trong la ge tribal do bang ka pisung ya semet la kar dia tu man ke la un e yo la bang so sarkar ante la himan to biso sorma sarkar BJP sarkar ge tribal pan kar dia tu man ke la un e sarkar je thana ling forest lagi biji pulo tante ahok alam pudang lo te nelia mata je podun ji mene hedi alam bangke jela ilum ingnar kape doji pudela robot plantation bi lo pape thivre lante la robot plantation aju ta ingnar du long le det lo bangke aprang ingnar ke do asai adim sai sel gen de lata anda CM da robot plantation na dang thiu alam ni ta ingnar papang reng rong ta melela robot aju people ingkai ke dia nangi ada ingnar pape bang yung si ingnar pan kang hon bare pulo tante la si lake allama mange thang takali lake longli la adani ambani atom pan green co atom pan hinduja atom pan la pen ko pipilo ne do olang DS company atom pan longli ka cho jor akam lage cho jor et lo election hut poisa ta et lo election hut rata tuam pan hala ko pipilo ne ron lo da si vote nam ilo la pen non election da chipe hai lo la pen aku non election do thule lo da aku chu jor thule po la ka chu jor ke la tung ing ton te lu la bang so BJP karbia BJP atum tu ke karbia BJP punang kok lo karbia long ke do BJP atum mangadi elit pang CM lo CM lo la alang li pan si punang kok lo yo aku MLA tu bang trok do ke non ke mobil puasa si stu che lagi, kopinya robot bos tu lah pu bang usumar tu kiju ya bos tu he bikok lo te pu bikok lo, terek pak lo te terek pak lo lah pu cot anak rakam lo, lah so MLA tu maga MP tu manta, poisa nanti lah so karbar cot anak. Angin non aku iso nalam pu nam tu kita nomor next point ni litu ipu kang tum, deh, cerap lok lo ane apoy na bang ke, hala solar project ke claim PSP ke claim pe na job hala langan ke teng lap po kente langan ke teng lap po lang roi ke ki lijia bang e jer suet po non la ni hok ta thek long lo la son ante ili tum ke karbia tum ja semet karbi ba kuki rengma tu manta ili tum ke inglong a jo si ja semet ke do as karbi ang long district ke inglong a jo ke do a population ong mulan hala tum खेती के claim dia pan ke rap dunji ke apialam lo alang li tum Allah alang anda teng pilap si irrigation pape claim long le tera kam se claim tu lo
non ilitum chini lo karbiang long non keti klem long le arwe jang je non anta chili kiri anta kiri ri atum ta do thulang non anta athema arwe ave den ye posi ko an irrigation scheme en lo phere me mi a poisa ko an ke ong lo ne pen claim lo non irrigation isita kam suli le anten la kasuli je lang kali lo hala PSPP ne pen teng thulap lo te irrigation ne claim ya thai ka ave den po hala hu ya lo alang ne tunga demand ke lo hala so alang hai hu aprang ni udam nan ingtung duk lo 1987 ningkan parokrisir kebra trokner kebra troksian ningkan nelidak secretary ke dohut hala bang suhut nelitum irrigation in highland pusi nelitum a scheme selam lo hala suhut inglong aju alang roi chersu adim an lang teng si irui ben batai sile alang release job si tachok inglong aju irrigation hala da terrace ben pasalam na athema non ma ke inglong aju si tu munit ke on hala tu ma pan sok katiki jasemet sok ma pen la men itum kecho pit me a kheti siklem na ila ke consumable crop pula la ke consumable crop bang si ilitum jasemet klem na gi ilitum jong si commercial crop bang claim to wrong pulo tante claim to bare pulo tante kicho ye phana bang e bang lo si aku chu hang tu nang le po pa chu nam nan tu nang le po lao bang ke chok chelo la sono bang ke bang katikia so bang ke fertilizer ko pi ne pesticide pi ne POG hala bang ke chu thu ong te cancer ta ke long thu hala bang ke la si ilitum inglong so tom phan amethang pa chu tiki thekia phan ke la highland irrigation project si jasement claim nangi minor da ka lithula micro irrigation project si claim nangi micro po bang minor penta bitu muchona bang hala son si claim si bang ha China be ke claim son chersu a jam ta thi ke la table la an si doji ke ho la terrace ka selam hala dak si bang sok ki la son si ilitum claim te ko pulo ilitu ro in long ke ko tungge la ke non ating a hemta non anta mat plaster anta prithang bom pula ke a pong anta prithang dai se lo non anta la son ka pi prithang the ji pulo tante alan ni tu pa consumable crop abang si jasement pa pe claim ni sok theng ke hanjang abang la pan kali la ke commercial crop ke plant to that sok theng ke la ben hala hanjang melen la pen malu la hui si jasement pe claim nang dia pot lo an la claim ji pulo tang de hala lang nang ji teng pi thu ekra power project selam eklote la ke ili tungge kiduk lokak na to ke plang ji la si ili tum la solam bang si ni tum pulo non ye tomon ta do arni chot kali tomon ta do ke kreng lok no khetiar na claim long le den lo in long be the kheti ke claim tang ta kreng lap no thi lap and then not government na tu pia pot claim ke ten dak selo tu well la pen low leaf point a project da ave a scheme ta in long pia pot lo ni plain district ke officer atom fan target pijatiti de chikloijon ang bok na selo tu well pharoi si enanji ko de don pharoi si fan na enanji e si selo tu well pen Chiriner cap keti claim ini plain district aju plain aju ante non plain aju dak pulo nili arju dam lo agriculture department fan hala tum pulo karbiang long ke long liar lo hat long du la ma si selo tuel claim ke dia la ka along ka break ke ko along athai duji mineson ingwai de ten lo ke mi athai ne claim hen lo bisaralam hapu ke border lo Hojai district border Hojai district an ke silo tuwel da silam lo li point da silam lo la itum karbiang lo district nang lu chop pen ke silam le der lo ilitum pume ma je Hojai district an ke har lo ma we la nang ek kam nang kam je da pil de har long sai se ku li pume ma kali ke la kante ante la haura ghat be thi pe po si silo tuwel ta e de Haura ghat boka beti ki koi dok moka pen ki koi dak bokolia puloni beti pia porta selo tu la pen loli point
loli poinda har long lang roi du ko kente lang roi ta sedung du ko kente hala lang roi pen kapang sip account pe pot claim pe de lai hui ke la ke neliga chini la ke di karbia do pan kapiduk ya pan sila bang so skin and ide neliga mata neliga chini nona mata non ke kreng lo kreng pik lo non mata la tung skim and melang ko pia pot si ili tung MLA tung hala assembly long la ninje dun de ninje dun ra no mat wan serak no po si niliga MLA tung pan so ning rilo